Breaking news. God aften. Vi har fundet hemmelige optagelser af 9/11's flykapring, der røg ind i Sydtårnet. Og det er så, hvordan at kaptajnen blev overmandet af terroristen Allah Abu Bakr og nakkede ham. You were born in New York. You are coming from New York or what? No. Are you a homo? Can you please stand still? Stop. Skal jeg stoppe?